Učimo se uzbeščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Oshxona tarozisi. Kuhinjska tehtnica. Oshxona taymeri. Kuhinjski kasovnik. Oshxona termometri. Kuhinjski termometer. Voronka. Lijak. Sarimsoq eskich. Stiskalnica za česen. Sitrus sharbat chiqargich. Ozemalnik citrusov. Kartoshka ezgich. Tlačilka za krompir. Pizza keskich. Rezalnik za pico. Oshxona qaychisi. Kuhinjske skarje. Qandolat chotkasi. Copič za pecivo. Sovutish panjarasi. Mreza za ohlajanje. Qozon tagligi. Podstavek za lonec. Banka ochkich. Odpiralec kozarcev. Muz kubi qolipi. Model za led. Xamir qirgich. Strgalo za testo. Un elagi. Sito za moko. Pishirish qog'ozi. Papir za peko. Pishirish stakanlari. Pekovske kosarice. Cupcake qog'ozlari. Kosarice za cupcake. Tish kovlagichlar. Zobotrebci. Yogurt shishlar. Lesena nabodala. Oshxona ipi. Kuhinjska vrvica. Pishloq matosi. Sirarska gaza. Krem siqish xaltasi. Dresirna vrecka. Qirgich. Strgalnik. Ko'pirtirgich. Metlica. Jova. Valjar. Olchov stakani. Merilna skodelica. Olchov qoshigi. Merilna žlica. Elak. Sito. Konserva ochkich. Odpirač za konzerve. Shisha ochkich. Odpirač za steklenice.
Xamir qirgich. Pitsa keskich. Sarimsoq eskich. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.